Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette antenne de Day One Media. Tukwenda tunakutanisha na nini yeko napitikana mwa vile yetu ya Goma. Basi leo tuko na mnyama mkali wanaita Reina P. Ni mama? Mzuri. Unapendeza. Meshi. Mungu ameumba mama. Meshi. Taratibu. Alors Reina P, maneno mesirkileke ushatoka kwenu, sijui kama ase kama kushindikana kama nini mpaka unatoka kunyumba. Suwe hapana. Ile ni maneno tu. Niko poze, niko bien. Na uko kunyumba? Ndio. Mwana uko kunyumba? Ndio. Baba na mama? Ndio. Umetoka? Hapana. Hayatoka. Nase muziki imekushinda umekimbilia msinema? Hapana, muziki haishinda mtu na sinema na haiko ya mbaya. Muziki na sinema ni vimoya. Hata ukienda Amerika utaona mama wanafanya sinema na wanafanya na muziki, donc je voulais juste combiner les choses. Unataka combiner njo vyote? Oui, ni combiner. Wafani walikuzoea muziki mwanangu. Sijui kama unaenda msinema, au kama utakuwa umepapoteza. Premièrement, je n'ai pas arrêté la musique. Sikuacha muziki hapana. Parce que niliona ba mingi balikuwa shawaza ke niliacha muziki, sasa nilianonsa que je commence une autre carrière. Peut-être mimi niliandika mbaya, ningepashwa kusema na bakia muziki na mimi naanza sinema. Mais sikuacha muziki. Na inishindi parce que projets ngali zinakuya. Alors, bamingi wanakujua mwanamke wa sexy sana na muziki unakuwa sexy sana. Sasa mu filme tunaogopa patakuwa kupatia sene za sana sana. Film ni film bro. En plus film niko napenda mimi nifanye parce que je ne suis pas seulement actrice, je suis aussi productrice. Mungu wangu. Baba vitu viko show. Makuta. Sikuvunja hizi siku. Akuna, je suis aussi productrice. Niko na besoin ni développer industrie cinématographique ya Goma de ma manière, voilà. Mon lève moi yenye batu wanazoea sema sexy ni kitu kibaya, mais sexy ni kitu kibaya bro. Voilà, niko napenda nibafungule mind. Sasa mu muziki vilikuwa vinabaya mais habibani vrai. Même cinéma si j'ai beaucoup de temps, beaucoup de temps, film na kwa mrefu. Kama ni vya kuona watu wataona tu. Kuna mwili ya kuonesha. Hapa na mwili, conseil. Conseil? Ndio. Sema sexy ama munini? Conseil, soit film ni ma séquence mingi. Donc film yangu ya mpya itatoka très bientôt. Mtaiona, j'espère que mtaifurahia na conseil niko nasema mtaiona mle ndani. Kama haiko siri titre ya filme? Haiko siri parce que nisha déjà lancé ma cover, aussi bande d'annonce, titre njo Prix de la nuit. Prix de la nuit. Oui. Mshahara usiku. Hapana mshahara usiku. Le prix de la nuit. Yes, ouais. Hapana haiko mshahara usiku, Prix de la nuit. Bon, ba mingi kila mtu comprendre mu contexte la jisikia, mais ça film itatoka njo bataona sasa nini niliita Prix de la nuit. Mko nini? Mko conseil, il s'agit d'une histoire tragique. Ya mchepuko. Hapana mchepuko ya mitaa bro. Nilongela mitaa. Ya normal. Mitaa ni usiku, kwa mitaa ya mchana. Mchana ni kukasete. Sasa ile vyote vinapitikana mitaa. The price of the night, Prix de la nuit. Alors, wamingi wanajua Reina P ni mwanamke mwenye yeye akafanya kitu, mafoto zake ni sexy, muziki yake ni sexy. Sasa leo amefanya nyimbo, anafanya film. Ile film inaonekana inaogopesha watu. Hapana, wamingi walisema vile sawa na banda annonce kwa mwanzo, mais haiko ya kuogopesha. Na haina mobile watu wanawazia. Tu sais, mimi navizaka souvent jeunesse niko trop ciblée. Mais quand il s'agit de films, il faut kuangalia la généralité. Nani kamata kwa jeune, kamata kwa vieux, kamata wote. Ni film kama wazazi, kama watoto quand même, unaona? Donc nilikadirisha. Nani njoo alikushauri akakwambia Reina P unapasha fanya na cinema apart muziki? Mon mentor Aurel Boulambo. Ule kwanza Laurent ananiambia fanya cinéma tuona kitakubanaka. Ça faisait longtemps Laurent avait des projets, mais bado ni wakati yaanza. Mais yeye Laurent ananiambia fanya. Jusqu'au jour nikasema hivyo hata mimi naanza. Kuandikia? C'est une équipe. Je travaille avec l'équipe Matrix Film. Ule ndani mko ba kuandika ma script, mko ba acteur, il y a vraiment presque tout. On y aliandika script jina yake Marvel. Michel Marvel, c'est aussi un artiste musicien, mais anafanya aussi cinéma. Voilà. Ndio akakuandikia. Akuniandikia, aliandika bora yenye mtagota nyewe wote. Na ukaleta makuta. Basi tufanye. Haiko siri ulizitosha. Makuta kufanya nini? Mimi nishakwambia ile kesho sasa kwa najibia, niko sherehe danze binishia pale. Mwenye kuna kila shauri kwa zilitoka. Hapana. Hapana.
Maisha mwanangu. Tuko na Eh, tufea. tupea kakaangu, il faut vitu vinaendelea, il faut vitu vinaendelea. En plus ni projet yenye itakuwa kabisa ya kabambi. Najua mbona ukaita Prix de la nuit. Oui, ni projet itakuwa kabambi parce que nilidifferencier sana na zenye zishaka kuwa. Tu vois, mimi kwanza mu yangu yote mimi nafanyaka tu vitu yuko different. Mes chansons zinakuwa different za wengine zote. Sasa mon film ilikuwa penda ni differentier. Par rapport na zenye tushazoea hapa, mimi nikawapeleka kwanza States kidogo. Ewa, Akrrr. Marekani mama. Babo tajionea. Taua. Tutakili. Hii filme moya hii. Tuweke mega ama tuweke nini? Ouais, Megal, Lancement? le lancement itakuwa samedi prochain, le 23 mai, sur YouTube, kuchaîne ya Matrix Film. À 15h, film itakuwa déjà disponible. Maki tuitie tutuone tuko YouTube tufuatilie sana. Ndio mfuatilie sana. Mtatia musal par exemple. Ah non, ile sikuifanya ituru. Nilikuwa penda kwanza ni créer quelque chose, ata projet ata tu wala haina ndio sasa ndafanyaka vile. Sipendi nikuwe haraka haraka. Haina baraka. Haina baraka. Mungu wangu. Mwaka yako mama. Basi tufea hivi. Eh bien tuko nda tunakutanisha na nini iko napitikana donc unajabone ku Day One Media, itakuwa unatufuatilia kila siku na kila leo utakuwa ukifuatilia ma interviews zetu, na tuko nda tunakutanisha YouTube, unaandika One Day Media, Facebook One Day Media, unapata kila siku na kila leo. Tuko nda tunakutanisha nini iko napitikana movie yetu ya Goma. Tuko na Reina P. Alors Reina P, sijue message gani unapatia kuwafanya parce que mimi wanakujua mu musique mais tunaenda kukuta tena na mu film. Mimi naweza waambia kwanza, je n'ai pas arrêté la musique, sikuacha musique. Nilipenda nipime kitu kia mupya, kikawa kana vile nakipenda kama si yake kifanya. Sasa mimi naweza waambia waendelee kunisupport, tena na mimi nawapendaka sana. Wendo principal mwele film. Baba. Ile film. Basi unaniona Uko na boga. Ona hii bote. Mungu wangu. Yes we. Tuone bote kwanza. Ona hii bote. Ndako sasa principal ya yetu lakini. Bon, haiko vile. Ba principal ni watatu. C'est moi et deux gars. Je suis sûre que uliona hata kukava. Mais voilà. Wendo principal. Basi vile ndo. Kwa kiana. Hapana tu kwa kiana. Juu mimi najua bro. Unajua cheza sema. Sinema. Mwanangu. Haukona bande ronse. Useme tu alikotia juu. Hapana. Hapana vile hapana. Mungu moya. Quand tu vas voir, tu vas témoigner toi-même. Na ni mmoja tu. Sema wewe. Hapana ni mmoja tu. Donc, à tous mes fans, c'est samedi 23 mai. Mon film itatoka. Restez connectés, restez branchés. Itatoka ku chaîne ya Matrix Film. Allez déjà vous abonner. Unaandika tu Matrix Film ku YouTube utaipata. Pata lancer nani film pale. Mais aussi le cover na ma bande d'annonce iko déjà partout sur les réseaux sociaux. Merci de continuer à me soutenir. Je vous aime tellement. Israel P. Unawarambulia. Hapana. Donc filme yenye amuya onaka nyi mnapenda Azora mbona Goma batoshake bitu mbalimbali mwanangu nikweta mshambre mpekeni. Donc solution sahihi. Wazazi wanapasha ona ile film. Ba parents donc kila mtu anapasha jiretrouver mu ile film, ba jeune sana sana. Donc msikose kutufuatilia hapa na pale avec Day One Media. Tunaenda tunakutanisha niko napitikana Reina P. Day One Media vous dit merci. Merci. Tunashukuru. Merci aussi. Eh bien sans oublier aussi studio ya kwanza iko naenda nafanya poa muvile ya Goma banaita 35 wanyama wakali avec Congolude. Tukonda tunakutanisha na nini iko napitikana. Donc ni vijana bako nenda wanafanya poa. Napenda foto za kijanja mwanangu, banakupicha kama Ulaya. Hapana zile ma studios zimeenda kwa manitilie, banakupicha foto unanifanana. Donc kuya sasa solution imepatikana. Banakupicha foto ya bien unaipata kwa haraka sana. It is where it is back. 3-5 Congo Lude Goma.